Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat pencinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajar mengaji dengan nada pelan-pelan biar mudah diikuti bagi pemula atau lansia dan juga anak-anak kita yang baru belajar mengaji. Jadi kita akan melanjutkan di surah At-Taubah juz 10 halaman 200 ayat 80 ya. Jadi kepada sahabat semua ataupun pencinta Al-Quran yang belum subscribe, segera dibantu subscribe supaya tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya dari channel Belajar Membaca Iqra. Dan diikuti tanda panah yang hitam ini agar mudah dan tidak kesilapan dan kejanggalan waktu membacanya. Dan jangan lupa ditonton sampai habis karena video ini kita tidak panjang ya, cuma 10 menit aja ya. Kita luangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Insyaallah kita semua bisa belajar mengaji. Jadi untuk menghematkan waktu langsung saja kita mulai membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina marratan falan yaghfirallahu lahum dzalika biannahum kafaru billahi wa rasulihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa rasulillah wa karihu yujahidu bi amwalihim yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa qalu la tanfarihu وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة
طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين صدق الله العظيم.